Anya laki din! Pautangan ka. Gamit may sa kondisyon, Jerome. Anya dito kondisyon na napaustina. Iya sidag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Anto yun tilapay ko. Ay, anya! Ay! Ayaw ko! Jack kayat na. Nuti mo kayat. Di ka mo't papautangan. Iti gatang mo iti branded. Sapatos mo. Anya! O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome, lakay, gimatang ka mang itibaro a sapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw, iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Anya laki din. Branded nga rin dito yung sapatos. Ay, isulakit din ti paggasgastusan. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Bakit? Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar kaki din. Tani, mabisi na ko. Itay ka pa ya pumanag na dito parangan, Jerome. At saka di sapsapulan. Ay, awan. Kaya't ko lang ay pag na dito yung branded na sapatos ko. Opo. Ne. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. Wala, branded dito. Siyak lang tada sapatos na branded dito yung lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awang pa'y gasgas na, oh. Uwing agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang nga. Talaga, fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa yan naurasan? Kabarbaro pa ilaan. Anyat araramido mo iti biyag mo, Jerome. Nakasapatos ka dito unag tibalay. Yung laki din ni bakit? Anya ko madakis na ngayon nakasapatos ak dito unag tibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la dito unag tibalay. Awan ti sabali a tao ang makakit-kita kan ka. Anya laki ni. Siyak man tinakita mo kag ulima kak dito ang nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng ijay bangkag ta. Napay nga ikatak da ito branded a sapatos ko amapan ijibangkag. Ag sapatos ak amapan agburas itinateng. Anya? Nagpintas mo tanday ta sapatos mo. Ngayon may diti bangkag yaw, Jerome? Uwin tata, branded da ito. Kano nagnina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanon numapitakan day ta nagpintas sa sapatos mo. Okay lang tata. Ado pa iti branded a sapatos ko balay. Laba akto manen ano marugitan. Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, Jerome. Uwin, samay sa naisumak agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa'y laang rumwar kan, Jerome. Ina man agjogging bakit? Anya, nasa palaunay a rumwar ka. Abangan numakasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino ko mamot ti mangdangran kanyak? Siyak to pa ti mangdangran kadakwada. Anya? Awan ti rumbeng apagdanagan bakit? Awan ti dagas na mapasama kanyak. Sabali manan day ta sapatos mo. Wen bakit? Kagagatang ko iti kalman. Branded manan da toy. Pang jogging. Anya, gimatang ka manan iti baro a sapatos mo. Anya kalaki din. Sana bali ata branded nga ron. Di ka lang maagumat gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam. Itay mo pa'y akit kitaan day ta sapatos mo insan. Branded da ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit di day ta. Branded nga ron dinangina. Adaya mo't branded analaka. Sa bagay insan,
Madlaw mo't ngamin anangina dayta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiya gisuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalakat ti presyo na. Kaya nalakamot ang madadaal insan. Ha? Naglamuyot dito ang sapatos. Sana nasakit iti saka. Kas lakot yun. Aha. Nek, anya mananday ta nakasupot, Jerome. Branded na t-shirt ah. Anya, gimatang ka itinagngi na at t-shirt mo? Anya laki din ni bakit. Di ka kadinagpungtot. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome. Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam? Nasamang arot na gumatang ka dagiti branded nga usar. Kita man eh. Nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya? Wait! Umapal datag kakapintas ti usar ko. Imay kamo dito'y balay, tata. Anya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Barok. Nay, apay nga umay kagpakase? Kuha, ay mabainak ko inturturad kun atim ba diti balayaw. Anya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwartam, Jerome. Amok nga ado ti urnong mau, takanayon abaraw ti usar mau. Ah, Makikita ki di social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kang t-shirt mo. ah. Kuha, agbayad akto no adan kwartak Jerome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. Ay, ko ha, pasensya kan tata. Awan may pautang kukun ka. Anya, Kagat-gatang ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Kas makita mo't iti suot ko. Nginginaan da ito'y. anya. Ingka umutang iti sa bali tata. Talaga nga awan may pautang ko. Umut-utang gayam kan ka ni Tata Guryo. Ngam di mo pinautangan. Tanya kumamot ti pautang ko ngay. Daytan, jay ibagbagakkan ka, Jerome. Ikat ka nga awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Anya laki ni Larnin. Agsao manan iti kontra kanyak. Sikan jay tao a feeling baknang ang awan mo't makukwarta na. Shh! Di mo piksahan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ti bagbagak? I-post mo pa iti social media nga ada kabarbaro nga usar mo. Anya laki din ni Larni. Feeling blessed ka ijay social media. Na ah. Tunggal ada kabarbaro nga usar mo, inka ipaspasikat. Shh! Sumarnan kan. Kaya mo nga ta, katyak amo day tangan aramidam, Jerome, ha? Branded nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsok-sokatan, day tabot-bot a brief mo. Na ah. Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kan kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Managsa ka ng aron. Bait! Nagpipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagita oy. Di ka pa'y lakat nga rod kaidtaon dagita sapatos kan kalugong. Na ah. Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka lamaum-uma. Di nakadipakibyangan na yun. Nagadumanin asa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti shock. Ha? Dandani dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagimunam manin dagiti branded nga usar kaw. Weno, dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagam mo. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talagamat. Pasaray Pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. ay sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak lang dito balay. Tadagita langan branded nga usar mo, ti kabalay mo. Anya. Wow! Agasam nga dito, paray. Ah. Nagporma ka mo nga dalang dito paranga. Kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kaw. Nay, huwag paiso ah. May sa abrante o sarmaw. Ay, bilibak ka talaga king ka, paray. Branded amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot.
Talaga sana ulatan ti maibaga. Nagpipintas kan branded dagiti susuot mo ah. Ako pa! Nasumak ngamin kadagiti branded, pare. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata. Mamukmit lang agpaspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome kit umapalak kadagiti branded nga susuot na. Pagan anok kumangay. Adula amin dahita branded tata. Baybay tayo latan yung paspasikat. Narigat mat no kontrain tayo. Tang sigurado ngagsakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agka kaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adda pa imparabaw na iti lamisaan. Ay, nao, maakon amang isimsimpa ka dagiti usar na. Simang po kamagayaman, bakit? Ay, nao maakon na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa ang mga urnosan dagiti sapatos mo. Adda pa imparabaw mo iti lamisaan. Ay di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita. Oh, anya kumano branded dagita? Wala, urnosam dagiti sapatos mo. Ay, Anya laki din nila Arne. ay na. Di ka kadiagong unget. Ay na, sakti makamo ka dagita sapatos. Anyat aramidem dito'y balay, nana. Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mo ta nagparparang kanya. Kwa, saan adito iti pagsaritaan ta, nana? Agsarita ta iti sa bali a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritaan kat saritaan. Di mo lipilipatan na ito. Wen. Diyak malipatan day ta saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad diti utang mo. Amo mo ti mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pay, adi ka nagsursur iti paraangan, ang nakasapatos iti branded. Kwa, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kwa, madi talaga. Apay aya? Kwa, ilako ko nagiti branded nga usar ko. Anya? Kinapudno na. Inutang ko amin ngayong gatgatang ko. Padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka, sing-singirin na kung di nakautanga ka bakit. No, diyak ka nung makabayad. Asawa ka nung tinagalas ti busis na bakit. Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ka. Pangasim mo na. Ay, kasta gayam ha? Makamu kay ti biyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit ang nakautangam. Anyat ka't mo sa wine? Ay kat asawa umon aja bakit ngay mutangam? No. Di naktumatan makita. Gaputa makisilang matankan ka. Sana bakit hindi nang ipadawat? Diyak ka't na dyan bakit? Makawarin na kung nagilimod ak bakit? Gapo lang, iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutang kan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam, ti parikot mo nga agmaymaysa. Tinak iramraman. Ay, pakawarin na kung bakit. Agmalmali mo kaun. Ay! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.